Tumanye kila kimathangu ni maituma omonthi nina ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation na udhosha na nyenito wa Beti wa Mwania. Niambia na mauvola mendhini wa ithangu ya The Standard. Mauvola manengeto wito ithangu ni ya The Standard ni mauvo makonete kukwatiania kwa uthukumi kati wa serikali ya nene na serikali ya kaunti ya Ilobi. Endi headline ni who is fooling whom kana no ukikenga ulaonge no uthaukite kalata ulaonge kati wa President William Ruto na Governor Johnson Sakaja ni kati wa mavua lama matisebyo byukuma muthanyani wake limamina kwikia sahi wano wako kwatiania nthini wa mauthuko mikauta serikalini ya kaunti ya Ilobi. Mawala maithangu ni ya keli maithangu isu ya The Standard ni mawoma makonete ni muthanyani wa iyo wala ati mandini ya Katoliki na hati mandini ya Ramadhani kana ati mandini ya Kiislamu mambisie siku kuu ya Ramadhani ila ni mavinga mwei muthi wa Ramadhani wala na muthanyani wa iyo ati makatoliki namo maumilile kwa wingi ni kana kwikithia ni manengandaia ibinda ya lendi kwa kwikithia ni mava kwa mu itulia nisio beweta kana indi Ramadhani kuko kwatiania na lendi muthenya umwe ni kindu kikika after that 3 years kana itino miaka 33 niwe withia lendi na Ramadhani sioka kwambisia muthenya umwe indi muthenyani wa iyo Ramadhan na lendi ni siambiise na weweta kana ukie kwani after 33 years valaindi utabania we umwe nthini wa misikiti na nthini wa kanisa cia Katoliki valaindi mekwenda ene nthi kwiyima na kuteithia la matena cho atete mathendeka kwikithia mou bindani emendese na kutasera sio na kutoa isia uteti ni muthanyani wa iyo valaindi Akristo mandini ya Katoliki na langi lani Islam mayambisa mwe muthi wa Ramadhan valaindi alama Mombasa mekwenda osese kumana na kwitha kwina imama ina nzangili mingi kaunti cia Mombasa ila siende no nyamase nende kumavena na kumatemanga mayase menda osese ni kwitha ni mende cia ambo ya cia kwaja chokotene na cia iya wiyo mayenda osese ni mavola mithangu nindi ya keli ya The Standard. Ithangu ni ya katatu ya The Standard ni mavoma konete ni muthauki umwe wakuma kuyandeia Limuru kweta kwitha indi to Ernest Kariki kwitha aumeie kabinani kala wathia ni muthauki wa muvila wa mauka na football kwitha indi aithia nguo yake yakwatiwe ni kithii na kwoko kwake kwavikia na utemwa ona itina wa kwitha indi kwoko kukwatililwe no nasio kiwanzani na kwitha yona ni otwika mwingi kiwanzani na kusiokethia ingi kwithwa aivingia timu yake mbao kauta yase kana indi kutuloka kwake kuya tila ndoto yake kutwika muthauki munene ni kati wa mavola maithangu ni akatatu ya The Standard. Ithangu nindi ya kana ni bao kwithia mavola maningete woito ithangu nino ya The Standard outcry why leaders want 8 billion Sakaja Ruto deal shelved kana indi ngwatanio ya uthukumi katikati wa serikali nene kana national government na serikali ya kaunti ya Ilobi kwitha yambatite ibyo katikati wa tongo imeki wathukanyo senator wa kaunti ya Ilobi Edwin Sifuna na mabunge wa Embakasi East Babu Wino katikati wa tongo yangi mayase kana inde kukwatiania kuo moma inaye konwa kana senator Edwin Sifuna ndana konwa nthini wa wigwano ula unavikie kwiki wa saii muthanyani wa wake likati wa maudhukumi kauta kwivo ndi wosanya wake ko kaunti ni Ilobi kusobya kwa malelo kwikwa kwa street lights kuthesha kwa wosi wa kaunti isu Ilobi kati wa maunda ange alama na iwa ni serikali nene ithukume measendi ni mathakite petition kana matalalawi kotini kusia wiwa no su kwambia kuthukumithia 8 billion ni Ilobi ila serikali nene kwitha inenga serikali ya kaunti ya Ilobi kwigithia kana mathukumi asu ni matwaiwa mauvo ametotwa ingitina utongoini wa President Uhuru Kenyatta valave kaunti Ilobi yose leilwe ni NMS
indi atongo yame kulia ni witha kana President William Ruto ayenda kuosa utongo wa kaunti Ilovi na mumo wa etina nikati wa movo indi ala mithanguni ya kana ithanguni ya katano no movo makonani tina kiu balaini muthenya yo President William Ruto utavisie minister wa UCC Kipchumba Murkomen kana walite kusovya unit special ya Metropolitan Police Unit kukwatiania na indi na alama kanzo mailobi kwithikana ni mathuko mame mwamba kwikithia UCC county nisu Ilobi President Ruto yasya kana Metropolitan Police Unit no ikithia tu kana niola siko cia umama county ya Ilobi kwikithia UCC kuongelanga misivi kana CCTV kana kwikithia UCC county nisu Ilobi ne wiani ai kule thiati Metropolitan Police Unit ino ikusewa ni Kipchumba Murkomen kwatiani atakana yithukumata nala ma county isu Ilobi kana maobisa makanzo ma county isu ya Ilobi ni mawala maithanguni ya katano ya The Standard. Ithanguni ya thanthatu ya The Standard ni maubo indi makonetie President William Ruto kwitha aivindukia undu utongo undu President uthiumuye uya Uhuru Kenyatta watu aisi utongo wake. U-turn. Ruto turns to Uhuru's playbook as he navigates politics kana indi ila wai munini wa President Ruto ila wai munini wa President Uhuru Kenyatta ibinani ila wai President ni kuonekie Ruto aivuthiisya na kutula muti muno President William Ruto kuoselela uthukomi wa kaunti Ilobi ula woselelio ni NMS kwitha vasyo visyo kikundi cha NMS kuoselela uthukomi isu kindu kila chatiie kaunti isu na thio wa mabilioni ma mbesa mbewa sakaja kuka kuoselela beoneka kana indi Ruto no gutonyeka akethiwa yatia utongo undu President uthiumuye uya Uhuru Kenyatta kwitha atwaise uya ayoselela uthukomi wa kaunti isu ya Ilovi nikatoa mawala maithanguni ya thanthatu ya The Standard mawala maithanguni isu ya thanthatu mawala makonetie ateteima akisya mwene nthi kwitha mathakisie kwani kotini kwikia break kana kuleana na kuthukumithia kwa wiwano katikati wa serikali ya kaunti ya Ilobi na President William Ruto. Nikatoa mawala maithanguni ya thanthatu ya The Standard. Ithanguni ya mwanza ya The Standard ni mawabo makonetie mutatatala ula wimbungeni wende kunena ni wanaketha no vitukithwa kutwikithwa mwiyao ciana skulu ni siketha siendeka kubundi wa yolo wa technique ya kwisovia kana defense mechanism kana safety training kwitha yiko mbasari safety training kwitha manyuma iwoni wondu wa kwisesea na kisomo chuka na syllabus isu kethiwa iko mbasara ndeni wa masukulu palende ya manyuma ke anenga wa maotwe kama kwisesea kithabe kendo kithuku kekethiwa kienda kumakwata ni motalatala uthakitwe mbungeni ni mbunge wa Suba South Caroline Omondi ni mawala maithanguni ya mwanza ya The Standard. Ithanguni ya nyanya ya The Standard ni maubo makoneti indi muvia wa wema wa mwene nthi kwitha ukwatie kana ukuni wenjeki tinokwata singano kana singano 21,000 singano ngili miongo ili na umwa cia kusia wa HIV singano nono cia kutonya alame HIV negative na memo isioni wa kukwatwa ni wowu kana alame kala na anyanya mo mea wowu kana discordant couples ni cia mundu ula wi HIV negative inditi cia mundu ula mu ukwenda kuendeea na ndawa ciake ni ula ungamie muvia usu wa MOH Minister of Health Dr. Amoth aiweta kana indi alame nthini wa wuiti alame manyusa ndawa isu cia kuola tulinyutu mailite kuendeea ni mekatonya singano usu ni wa alame HIV negative memo kaiweta kana indi wakana ni batonye kaindi kana ni mende kwikia kithito kwikithia kana ni makwata dozi ingi 12 kwikithia kana alame kwitha mambe isie dozi zu mena nyivi wani kwitha ikatonya wa twice pa year kana after mi thanthatu witonya singano wa mbere na miezi ingi thanthatu witonya singano wa keli ni mawala maithanguni ya nyanya.
Ithanguni cia nyanyani mauvo makonete indi a Kenya alama akengiwe na kusengwa kuthi nthi ya Russia kauno la wiko ya Russia na Ukraine vala indi a Kenya mbe wa ngili umwe nimo matesangiwe na kuthi kukitaka wosu besu ya Russia kuyanana na minister wa muvyani usuwa usesei na kuyanana na mavisa makweka ukunu kilikana nisi National Intelligence Service ni kana this month kana mwezi wewe ka mavisa lame besu ya Russia 39 makuma bandhi ya Kenya me dhino masibitali meki bathokanyo miongo ili na nyanya ni maite mathisikania kula mai miongo 35 mendhini wa kambi miongo nyanya na kenda me mostalini wa mbeka uneusumende na kukita wala umwe uminete contract yake kati wangi alama atesikanie wala mai ni kati wa maofisa la kana inendi alama akengiwe kuma bandhi ya Kenya kuthinthi isuma weto kana maitagwa makakwata musala ona wa pakubi million umwe nthini wakaosu kindu kila maindie kwithia no bathokanu na undu mathita mono wetwa kitha my target X police officers kana ex military kala kwela alama mathio muya wa usesi kana wa maofisa maita ba nthi ya Kenya na mabala methangoni ya nyanya ya The Standard. Ithanguni ya kenda ni mauvo makoneti indi abunge kuliana na mutalatana kana wendekethio wakuvia ya mutandao wa TikTok kuma bandhi ya Kenya miasa kana bandu bakuvia yetheka utumei wa TikTok ngani bailete kwikiwa mia ya kuregulate content ile kwikiwa nthini wa mutandao isu ya TikTok wala indi unena nyosu kati mbungeni wala indi abunge malile pyo kubetangwa kwa mutandao wa TikTok bandhi ya Kenya bala kwikioyu videos 580,000 ya Kenya kana video ngili maana atano mena miongo nyanya yolo sibikito betangwa nthini wa TikTok witha siendete ubathukanu na miyao kana si violated community guidelines 580,000 Kenyan videos nizo siminite kumwa nthini wa mitandao ya TikTok bala indi kuvikia hizi platform has also terminated nearly 90,000 Kenyan live stream kana indi Kenya kuvikia ngili 90 yuma thisa uthi live thini wa TikTok ni kwitha maenda uvathukanu na mia kana community guidelines kana matula mia kana manena ande tombathe kwitha content ila mekia kalele manene anthini wa live so sitesi yakwa kaindi ni cia kuombwa kana se CD uvathukanu na mia ya TikTok bala kubikia umunthi worldwide kana nthi yonthe pure globally 204 million videos nisiminite kuma kana video milioni manele na inya nthi yonthe siminite kuma nthini wa mitandao ya TikTok kwitha sitenanitie na guidelines ila si kuendeka nikatiwa mavo indi alama ithanguni ya kenda ya The Standard. Tukilania ithanguni ya The Daily Nation mawala manengeto ito ithanguni nono mauvo makonetie governor wa kaunti Luvi Johnson Sakaja fresh plot to impeach Sakaja kana indi ama MCA ni mamoyenge kuthi bungeni kana kuthi kumwimpeach kumumuthula governor wa kaunti Luvi Johnson Sakaja kwitha aimetwe ni kuthukuma uwe akaunti nisu ndo violator twili kama uvone ni ithanguni ya keli na ya katatu ni mawoma konete uwelesi uno mathako ome wadateye Raila Odinga ikabindane kala wokiti ya kwithe na uthasi wa siama kwithe na uthasi wa nende kutwaisha maundu mo mate kukuloswa kana mate ulikilelwa na mathako ome uwelete undu Haida Odinga kana muka wa mututi ya Raila Odinga waendie na kumukulia kutangia Raila Odinga kabindane kala waukitia maundu meki bathukanywa ni mawala mithanguni ya keli na ya karato inditheleche undu makomanie na undu wa mwesovie na undu wavikie na utangia uruti ya Raila Odinga mawone ala mithanguni ya kana ya The Daily Nation mawone makonete ma MCA ma county ya ilobi kwitha indi fresh mathenda indi kumumuthula
Governor Johnson Sakaja kuma utongoini kana kuma kibilani chake miase kana kitumikila serikali nene yose ikwenda kwoselera uthogomi wa kaunti lobe ni kwithwa Sakaja niwe meto ni wiya ngana nde sikila chatumia sakuwa kana nde uthukuma mwene ndono balitola musakuye nicho kutumi serikali nene yoniebe na bata ili kilile kana kumotethesa ni kwithwa ni uwe meto ni wiya na kiuni kitumiki nene cha MCA asu kwenda kumupetanga kumotongo nini bida kele tina kwitha indi atangiiwe mwaka muvitu kana binani ya bute ni witha na atangiiwe ni President William Ruto na mututi ya Raila Odinga kwitha indi Raila Odinga na nani sena ma MC yani kwitha aingi moni ma chama cha ODM etino kunene na mona kumenda meka muthule Sakaja palaiti na yu mekwasya kana no maendana kumufetanga kumotongo ine wake ni kwithwa ni uwemete ni unu wana nyo wakana ni uwemetwe ni uyete na serikali nene kwenda kuselela amwe mama uthukumi ma county su ya Ilobi ni mawala meithangone ya kana makakilangile thangone ya akatana pala thangone sia katano indi pala indi atongoi kana atongoi na ateteima aki mathakitie kwani kotini kwenda kunga mwaka kuthukumi kwa wiba no lameke yesai muthnyani wake li wakukwata ni anthini wa uthukumi wa serikali isu cia kaunti maiweta kana indi batonye kata Ilobi la sikosa na siwa koti ulokosa na siwa kaunti ni isu Ilobi ukana wada kati wa serikali nene la ya kaunti na maseneta makeka audit ata kwikithia kana Ilobi nene siano kawia na nuna kwikithia kana uthukumi ni mosio kaunti ni isu kwitha witha kaunti ni isu Ilobi ni kwitha wina aungami eli ilani serikali nene na ya kaunti mabola methanguni ya thantatu ya The Daily Nation maboma konete indi National Intelligence Service report kwasya kana over 1,000 Kenyans fighting for Russia kana mbe wa Kenya ngili umweni mume Russia mende na kukitaka ulawe ku balaindi misie baadhi ya Kenya ende kuia serikali kwikithia kana indi alame kuni matongo baadhi ya Kenya ni kwetha makengi we kana nimeokwata mawia megi muthokanya mawewa musala wa 350,000 na wanangina bonus cia ngina ngili mana kenda kindu kila mendi ekwithwa teacher wona maathitu mawia megi bathokanya na mabikaku mairi kurutiwa na kulika thini wa ita na kutwa wakaone balaindi makwasya mabunde wa kwa few weeks onangi maipundu wa wiki ile na maitwa wakaone mustalini wambe kindu kila mekwasya kana indi mekuia matungwe baadhi ya Kenya ni kwithwa mende na wanyama ya ku Russia kaula wende katikati wa Russia na Ukraine mawala meithanguni ya monzani mawoma koneti indi police service on the spot as officers take to crime kana indi imeweta kana kati wa maofisa mapolisi kana kati wa imama kana kati wa ingile sino waigwe kuya Kisumu na Kericho 5 suspect robbers on Tuesday yala mabikie na kuowa bena kibande cha ofisa wa polisi kinethiwe crime scene kalabala nisu sino waiwe bana kibande cha polisi kinethiwe windi ngozi sitho siweta kana ingino siendie kwimanithia kwa ula mangeya ula ni treasurer wa cooperative kana ngwatanio mwe ya ya mashambani Farmers Corporation kwitha umite bengi wa KCB na kumya silingi milioni umwe katono imwe na kwitha indi ngisi cia imanithisie kula kwi treasurer osu kwitha cia maofisa ma polisi ola onetina wao munene wa polisi unawetie kana muneni police spokesperson Mushirinyaga okweta kana mathanyani wa iyo yase kana ipande chuki na ifeka na ibandele sithi twendini wa crime of sin bingi ni fake andu methita maithitu ikithia mawisa ma polisi na kungeya enenthi na kubaka mobia wa mawisa ma polisi ndakameweta kana ni mende kweka kunikili kumanya indi ala methitwe mathiko nya na ungi maithitu ikithia mawisa ma polisi na indi enenthi methitwe mena mwikio kana mobisa ma polisi na mumethita metwa isya ungi yosu ni mawala meithanguni ya mwanza ya The Daily Nation ikide kana niwe kwatia mathango asu ikwatia mabo asu kwa withianu mawala meithanguni ya nyanya The Daily Nation ni mabo makonete indi kwitha kwina unyivu wa vitamin A ela inenga wasiana nini kindu kila kikite cia nino muisio ni vitamin A si ya mawo meka utakwivo kuona kwikirikana alama nengwa vitamin A ni methiwa mayona nesa matena blurry vision kati wa deficiency ingi vitamin A nengwa wasiana nini bala kubikia oyu
kwithitwe na unyivu wa vitamin A kwa kilungu cha miei ile na wiki asiana nini moisione bamwe na asimone mawala maithanguni ya nyanya ya The Daily Nation. Ithanguni ya 10 ya The Daily Nation ni mavuma konetie ni batonyeka ukethwa na buya wa manyiwa aingi kola sukulu itina wa ma principal kana wa maskulu kwenda amanyiwa maibe fees wonde ombeni serikali itongowe ni President William Ruto wa mwana minister wa kisomo Migoso Gamba ninawezekana manyiwa wonde ulo mosini wa ilete kuthi sukulu na kuendesha masomo bebisi na batengo bisi na uniform na tena yo ende ma principal measakana abe na mpilo makwenda kweba kuma skulu na maito na kutoa ya skulu batembesa na kwenda amanyiwa kana kwenda sima ibebisi wonde skulu na ni batonyeka amanyiwa mathimidi ainge mo makai makusioka ni kwithwa sukulu siena mbese kana kwikithia kana kisomo ni chatwa iwondu bailete ona kuteka serikali na nengi ni nanengania mwamulo amanyiwa akusioka skulu meweta kana yu serikali ibigire na uleche ilovila si kwendeka sio nende ni wa maskulu balaindi fees wa mwaka mwima wa class 1 ni 52,000 class 2 iendeka kwa 40,000 iso ni pa year ayu ma principal kana maskulu menda bisi usuwewe wonde ni kana kwikithia kana ende ni masomethia ondo violate ithanguni ya 12 ya The Daily Nation moboma konete munyao ula wende kwikumbila isio sikivathukanya vanthi ya Kenya kaunti ya Kilifi na Tana River siweta kwitha ikunikite mewasya kana menda kilomita 10 kumantha kiuna ni kwacha tena ni kwithiwa sua ya byobanga kiuni kiungala so methitwe maithi kilomita 10 kumantha kiu balaindi atoima mota cia bodaboda methitwe maimebithia silingi 250 kwa kilomita 3 silingi 250 kilomita 3 sisioka ikuite mitungi mwanza aundo kilomita singivire no mbesa siende kwingiva na kivukela twapaza ingivo mayasya mumenda na utuku kumanda kivune kana kuicha maketha maisio kithia na kivu kwa mesini indi mubia we Red Cross quarantine ya Kilifi weta kana ona kutwika thinowe namba kutwika sivia kutwika kana nuku wa NMB miasane bakwendeka itambia tukikoso kwikithikana ni matangi ya NMB kumana na munyao wa kigola wende isio ni isu si kivathukanyo mawala methanguni ya 12 ya The Daily Nation tulikana kana kumbeni ola wa munini wa President Rigathi Gachagua na wete kana ena ndongo ya ngaliko ya ole kana ndongo ya Azimio lani mutongo wa chama cha Wiper kuweta kana munyao ula wendeye ni wailete kuthenekewa kwa metu kibinu kwithwa ni disasa na wailete kutangaza ta national disasa na kuthenekewa kwa metu kila ilete ni kana kutangia Kenya mwana indo kumana na munyao lao ikombelete sio mbingi tinambua kwitha inasulile itana uwa endeni waisio siki watokanye kithe niwe kwatia mathangu asumaili ya The Daily Nation ya The Standard wikwatia mawala mendino mathangu asu kwa withiano woni votuvika muthia wa ukunikili wa mathangu maito ma omonthi tukathivasa tukithwa tuisio kithia tunanesie bata wa imanisio cia ki obundi genete wa Beti wa Mwani.